Жашқыл жасап қойып тұр бұл жақта. Өлгөр шайылына Байбол деген туристік жер екен. Малчалар көрсе сүйіндіреді ғой мыналар. Короче, ай осы жер екен. Ол жер боз үйдің орда ұқсайды. Негізі бош эле жатқан жерлерде солонун кылып оңдош коюп тур. Біздің конокторуң болсо ушул жакка алып келсең болот экен да. Даже сүйүшкөндөр үчүн мондай нерсе бар экен, келип кулпулап кетет экенсиң. Колум чоңураак экен, саалы кичинекейлериң окшойт бул. Бияк эркектик экен, наркы жак ыстыкы турбай. Мынакей. Жакта соон болуп алмалар өшүп атат. Кыскасы соон жер экен. Мага жакты.